o ongol whaatu tuanga Katoliko po le katesimu mo alum whanau po le Savavali malam lama. Whaatalo whaatu ili pa ia mawalunga malmamalo Samoa ma le puleanga whaakipik po Samoa pia ipa anga o le au whaafofonga o loo mai moa ina le nei po le kalame. O le vainga lua le nei se whaapoponga ili po kalame o le kapite po le katesimu o loo whaanga solopea mataita ia se vainga moa mua a o onga moa so lua vai aso taitasi e le afionga ia pātele Ioani ono mo le lau tele o le au ainga o le atua le e kalesia. Ma ua manatu ai se whaapoponga mo le nei lava por kalame o le kapite mo alom whanau. O se whaatou whala inga na mai le taitai le afionga i le ake pikpo le puleanga wha ake pikpo Samoa pia ia mo sese vito liotui pata ua whapitoa mo alom whanau. Ia whaalotoina o ongal whaatua tuanga mo le whanawiti al puleanga po le Savavali malam lama o le taulongolongo i tūpua i le whaatua tua o le malam lama e maua ai lo whaatua tuanga. O lea le tāua pea o le langlongosua mai le ofisa al puleanga i le ngaluenga whaatala lea le kalesia e ala i whaasalango al TV upumana le Divine Word TV4 a pele i tūlau i lunga o le Facebook ma le YouTube. O mta upu a mata ia o ongol whaatua tuanga mo le ni vai tau whaai u taua o ongol le ni tau sanga wa amata ina i mta upu wha malam na maino sakala meta. O se whamanatu i lo tātou tiu te vala uina mai le atua na mai lo tātou papatisonga. O le ioe tō manatu matulai. O le moni, o ni wha o sifia ngai le mawhai o na tolo poina le poloa inga ia tātou o atu e whainu umamaso. O se po kalame po o onga mo le whanau o lo ta o atuai lo tātou wa lofa wha maoni le atua tāsi tolu pa ia. Whaamata ai alum whanau e whiwhia i le upu le lii. Mai le wangilia mātai o mta upu luas fulvalu, whai upu luas fuluiva ma le luas fulu e whapea. O le nei, i o to o atu e whaino umalava masoo, ma pāpatiso atu i a te ilatou i le suafo le tamaa ma le atalii, ma le anganga pa ia. I o to wao atu i a te ilatou i a tausi i mea uma na o whai atu ai a te o tou. Whauta foi o te iate o tō i aso malava i o lava i le ngata anga o le lalolangi. Ia, ni tai au te whatalo whatoi foi malu o tātou pureanga, e mesa tamau tātou pureanga, ma le malu o stauranga, ia foi ti a konu mo whaletua, o suani mo whaletua, ia mesa foi ia le atu i tātou ta mama tina mātuoro o tāpu ia mai o tātou whaiwa i tono o tātou ai. Ia mesa tātou pureanga atua, ma le nufa atua o le atua, pe foi au keusiana, i whapenao na mai mua ma nei po kalame, ia nei taimi ia whawhiloa i pe nei tai au, ia lofa ma le anga le leo le atua tamaiti, e lei le atua? Taimi uma! Lei le atua! Le ale aso le wha malu le aso le nei. Ai, sanga, i leo kere kamaran? Sangato yo Sangato Yosefo le tania ma ai ni mataria fo tato le sona masani ya pena tato tutulai ya pena na fo tato fo ngalo tato para au le tu en famodianga fa malam lama le me uma mo tato tutulai ile sua patama le alo mananga pa ia sausi o Maria
fanga. Ngatu Yosef foi. Ele sua fatamana ana maranga pa ia. Amen. Jano tato. Ele leida tua. Tembi uma. God's good all the time. Jesus. Power. Seperti patu mutato muta ya. Ya, oleh atatu te matal tatu de sona neta ya. Ia ile I amatalia tatu de sona tatu te pa ia pea o tatu lunga pea ngal. Ni vai tau sanga ole fanga. Se mangko se ko makana mai se ko ka mai pole ar fanga fu. Si du ngolo lima. Ya tu no tamale. Yo kele. Na ia masih patu-patu tamale. Sa pongi ai Yesu ma jalo. Lela sa ka pede idenga makukala ngwa mai lava yasu mulisiba yasu ko ngai nisi ko senga sa la ko fa ka wa I me ro fa penga no fa ta ua ile vai tu sanga nei fang pul e ai le no amata me mai ai ki talo ia o le fa le lenga ia me se le ngo ngadwenga lofa le na tanol ele ia wan le vai yasu ko na ngal po me marana e tatu te whaatinoa a olo tatu iai I te tono le vai tausanga o le whanga e le nganga whapeala whasi furu aso na pongi e Yesu matatalo e le na upu ai au fo na tātou whaatino sau na tātou whaatino no winga I o whaatase tātou upu ma tātou ngalu winga ia lea lau manino le vaenga lea a le tatu au tūra le la tatu tanoa I peona iai. O lea o tatu wa mata o tatu tanoa. I leo tui mau ai tatu savalia. Vai aso sa siri. Vai aso sa siri. Ia, matua la sa siri. O le vai aso pa ia. O se vai aso tūranga ese lea. I sauninga ale ekalesia. O onga le ekalesia katoliko. E lua la. Ia mea o tatu tanoa ina le aso nei. O le asare la pama ma le astofa ia na asfai fa mo fie mo tatu fana a to tonu ia vaenga e tele ona fa mtalanga ai mo le fa mo fie ina I se ngana fa mo fie no mana mala mai aro fana I nei vaenga ta ua tonu le basasi o le lau pama le asare lau pama o le afu ni mitana no to e to le asare lau pama o le ale malanga fatu po Yesu mana ya tan ai le sime tau no tatu tano ai le ina na wo so I o lau pa mana tatu tano ai asal palema efes ya mena ya nga ai me ta te yo ai le asal lau pa o le asal lau pa ma o le asal e a mata I do ina le vai asu sa a mena te tano mai o mea ro tatu iai tonu ia lei ole asare lau pama le mai tatou o le malanga whaatupu a Yesu I fea Yerusalema e whailoa ai tūrunga tari whailoa ai oia le tupu a lea fo le manu na sa ti e Yesu leo tele sini ia kilo na ye e mo fia no tatou marama I le winga mal meo mo moli mai malanga whaatupu Yesu ese mai tupu ia tatou tilo I la rangi e te so vai le er ko popeka ngele so sambo mo so se asin ala men sau ka ba deli io ka mo meo ta vale tamo ta vale tupu ia le ka kilo gaming ia ngai e mua mai maka avale leo ai solo tupu ai ana Yesu no siana asini ya vai ai sau Yesu o io le tupu ai sau Yesu fa nga le manu fa tau va
Maka mai ar whangau Yesu ia kangia mai ngā, le fo wo olang maranga whaatupu whairo o ia tupu. Pao ngā Yesu mea whaatau waa. O le ala se mea lo tato manino mai ai le tupu le Yesu. Tupua. Tupu. Leo kele. Lo to mawalalo. Nei ia. Dau siba e ngana sa u tupu le Yesu. Unga kamare o kele. Kape kako. Tatalo. Fiorolo. Ai kako. Tupu file mu ko se pa ngai o kari o kamai isi. Alofa. Loto alofa. Esi si vera kako. Ia mana ia moto tadi. Pato esi. Ia ki fako esi ko maranga fako. Ia ole si vai ngai fe kako mangino lele maranga fako pule Yesu lam malanga fako. Lale leo kangkang langa ya Yesu. Osana. Yo ko bakas olea? Osana. Lea? Osana. Lea lo. Ang tabita, mo leo yo tangata sa ara langa le temi dia Osana. O ifo ma meo lau. Palema ko la pama o fora ile ala. Asi ba ko pia ba pene ya no tau pe tu la sine Yesu a pe tua akangia mai nga ole tupu loto mawalalo le tupu tautua tupu au auna e de fakos kusai kupu ia ka kikilo ngai wharerangi au roa kua mai of pe o ika aware ka muka fa ngare pawa e se la man kupu Yesu kupu leo sau Yesu e mai o le tupu sau e mai le file le ala saka ko kilo le tapenanga Yesu il fanga fudu sa tapena Yesu ale ala fa mai mo sau Yesu fa iloa mai lana malanga lea o ia ole tupu tele yo me ka ua fa penga o nga ka ko kilo ai ia fa penga o nga vai fa iloa ai le amatanga ore salau pama fa iloa mai ai ole amatanga lea ole vai asasi ole Holy Week ka ngulo ka ku e amaka asaro lau pama ka ku iloa ia lea ole ua amata le vai asu sa Robert. Don't fa. Hey. Sa. Vai la ka ku kai awa, vai la ka ku le lo folia ku. Ese le ma ngi le lo folia tu tato, o to mau ai le ola ma lo sini kai perang kan moa. E lua vai nga ka ko hai le tinga, i ka ia oringi. I lungo I meo o mei ni mensi o nga ku ko mo ba sa si la pama. Io ka ko mamra mai ole malanga fa tupu ai Yesu ma fa ilo ai o ia ole tupu ia ma fa ilo ai lo malu fa ilo ai kupu kaukua tupu au nga le uma ia ka kilo ai ese foi nga va ai ole asu pe makan fia pe kau fa ai ole pi fa mo lua le asu le o nga sa nga ni Yesu lo mo fa le la ka penga Yesu e fa ka mu oi langa misionga po langa le message yang sa Yesu langa ngaruenga langa sa au nga melong ka mai fa ka mu mo tato ia pe makasi ka ko I bana le ora la sa lo mama le o le malanga fa ku po Yesu asululu askofilo au la skof ia po le holy festi ia I mero ka ku kilo sa kupu ilea astof pa ia Urunga dia okele sore aku bisa mengijalo in malai ba mulu ai Yesu vai olonga aso ese mai tulunga tamale sole foi le fa ku le sakala meka ole eukarisi ia kurunga oi ya ia le foi lana fa ia tal suanga muli ya Yesu bolonga au so o mea ia le ka kilo kupu ile skofu fa ku sakala meka le kaskia mulu ai Yesu vai rona au so ai o foi le fa vai mai ai le to finga o sitau ia man tal suanga masanya foi ka ko Yesu ia ke mga kuwa so ia anu se si fa fo ngala amaranga sa ko ai ma ele me masanga foi ka ko ole foi le nga ki
e whaamawai ma kangaka lea la at. E ese la ma le ia makuala. O taka le ar pe ar whengaruenga pe o le ar e koke e kaimi koe fo imai. Ar ka penganga lea Yesu marang kai suanga murimuris. O le alu o ia maliu. Le la alu Yesu e whakaungu le whiau ngā meirong ka mai sau e maliu mo a tātou anga sala. Wai la ka kurkau. Ia taku mga kuala, o le pōra skof pa ia lea ki kok de bayas kong rasa sini, e le ngaka inga mulu-mulu a Yesu, wai rong au so, wha mai la ia lea. Lea la ka kukilkilo ai le ngaruenga whaua o Yesu. Lea wha kingo la uskauranga, le tauranga pa ia le misa, sa kaimi ka kiba aia e kalsuang, e ka koe wha mangaku wha mai Yesu. Ia o tau whaia nei mea, ma wha manatu, i aso uma o lo tau, ola. O ke mga kua i ngā lo maniu ma lo toe. Ela e. Penga kukidoi. Nenga wha kua i Yesu sakana meko le Eukaristia. O le ute lea, o le fatu lea o le fatu tuanga katoliko. O le taula inga lea o le fatu tuanga katoliko. Po wangi mea kako. Ai taula i umalama tātou le taula i o le misa. O le afo i le wingo le Eukaristia. Se kulu le o kiri. The meaning of the word Eucharist or Eucharistia. Manaya ai ia si mawhaingo fia na. Pai ino lea. Pai ino whalawa male. Male puan. Manaya a le winga le whai koi wina o le upu Eucharistia. Le whaku le po lea o le astof. Yes. Leo kele. Si leo kele. Whaatasi. Whaafetai. E winga la sa kaimia ka ki e misa. O le kako kaulanga. O le kako whaafetai na i lea. Lea tu. Lea lau mangingo kako. Ile. Lea ia lau sa lau pama. O mananga whaakupo Yesu. Leo kako meka ki kilo. Meka kako o le tansuanga. Uri muri e Yesu. Adisi maa Isi me ma ngai ngai ko mai ko mai nga i le murmurunga Yesu vai ro auso ole e penga ka mo ke o murmuru vai ka man ai ma ngai ai mo me le ongon me le ki kira ko e vai le message nga ka o Yesu ro auso ia o ko fai le me ia o ko fe murmuru vai Yesu ia mo salong se suka ko pe ase ya ini kamera o fu solo nga vai o fu e fia hai mo ka au Yesu wa ko ulo nga mamalu ai o sau Yesu ka o mai lo auso le mea ya ona ko fai ole o lalo pa kingo Yesu pa penga o fa au lo auso ge ba kemi ni ka kilkilo te mo pores ko pa ia e la ko dus ka ulanga se lo ngala ia ai mulu ngaruenga nga Yesu le ai fa au ele maka foi lá a fa penga huka ko eu que disse ia ka ko fe murmurua yu ka ko mau le nga pe un ka ko ka penga mai mai ka sanga fu ia arira ke ia ona pes ka ko ngaruenga pe ko mulo ko mamrama ka ko pa ngau ki la pama ia mai ka ko le so mamasang ka ko le so pa ia ai ole kupon men grup 2 o la ko yo la ko bisinga mai lalo me sa kupu ile asa la pama ia masela ku foi bai ile asa la pama o le ku primer ku po o la ko ya la ko bisia mai lalo na sia mai na ko fa punga i me sa kupu me fa penganga ko bai ile pole la sko po ia e pe o mai ai ia le o nga le kalesia ka ko bang kuriko ile vai sasit ia te mingai ia malu lo ka ko ka grup ma ele o le ma mingu ke ka ko awar kala moa kusi le galo ye shea o ko ile ko galanga ka o mai ia o ko marama ile la pama asala la pama por palema ia o le asko pa ia por pole le asko pa ia le ka kino ka par mo yang ngai
ready? Are you ready? Are you ready? Yeah. You get it? Ya, masih papat ni mana? Kupiah ya. Berkupi, papat. Iya, anak imai deh. Dia sepuluh pun. Kupok. Iya. Iya, cepat-cepat sih boleh. Udah. Ya, yang lain boleh ada ni grup oleh Palembang, asal Palembang. Waktu asal Palembang. Grup 1. Asal oleh Palembang. Oleh malanga fatupu wa Yesu Yerusalemu. Failo Yesu oya ole tupu. Autu asole la bamba. Wa fola tangata Yerusalemu la bamba. Ile numa wala wala aisawali ya Yesu marana sing. Failo Yesu lona kalu. Feta lai tangata o sana de alo tabito. Ya, cepat-cepat dimasukkan. Apa yang kita lakukan? Yesus, selema ia salah pama. Oh ya, satu. Pasang nama itu. Pasang nama itu. Pamatalain oleh lau pamba. Oleh ale kata na vai. Sana ia tabita. Ai Yesu o Yesu tupu. Elotto mawalano. Elotto alofa i tangata mama. Elotto alofa i tangata. Tupu alofa. Elotto marui. Ya, cepat-cepat dimasukkan. Lelia tua, Taimi uma, God is good, all the time. Jesus, power, God is there, everywhere. Tepat semua tuan muka. Ya, kalau nawa, mun mawinas tam fai ngal fanau neta ya tam fai siapa wala fai ngofie, ifa atata tu ya titato ya.
ia tātou wea sāsiri lea le o te mao tātou au di atu, o le amatanga, o sini pia whanau, a mata i la sa lau pama. Ia mawhailoa ai le asa, Iesu o ia le tupu tautua, tupu loto maolalo, ia nanto whaafulo mai whanau i o latou, e sa tustusi latou pepa o whailoa mai ai, o Iesu o le tupu alofa, o ia le tupu whamaoni, loto maolalo, ia e ala e atangia e langa malanga sa, ia polana malanga whaatupu Jerusalema. Ia ma le leo sa alanga ina e la tau le motu tangata. O sana, i le alo tabita whai batas ia, o sana, o tabita. O ia le leo na sa tatu whaanungo ina, ia matatu iai, i le malanga whaatupu rea Iesu, ia tatu o mai le astofa ia, pora stopa ia, le fona mau e whamtalanga le whanau, sakalamito le Eukaristia, le lufi ai le areto, le whalawa, ma le waina, tali suanga muri a Iesu, ia mese lava le tofinga o staulanga, ia mese po i le tāpenpenanga Iesu, ia e whatau nuu, le anga ngaruenga peo na mori mawina lalulangi, ina ia whaamangalo, ia tātou sala, le tātou wawa ai, ia le malanga Iesu e whatau nuu, ia le maliu lungo koruse, ia peo na iai le nei, amtalanga i le astof, tele lava mea whailoa mai ai, murmurunga Iesu o wairu na usoo, whailoa mai te tātou, o le ola au auna, le ola tautua, i ole ngā whi aura nā Iesu, o mori mo i tātou, mo lona usoo, mai tātou umalawa, ia au tātou iai ngalu, le nei bai tausanga o le whanga furu, ia peo se whamtalanga nā, ia e te tonu, ia o stamu whainga nā, le 7-6, i la tau i alamu whanau, ia pe ona iai le tātou pokalame nei tau e te wha moe ia wha i olo mon mawina la o stauranga o i tātou ta maa tātou e kālesia ia wha pena o la tātou fo iwa sila fia wha lau te leino nei mata upu ia e alo tamu whai lawa le whanau nei e mori se awanga whaingo fie ia wā lo la tātou manon maanga ia o onga le tātou e kālesia pe ona ila onga le kālesia kātoriko ia netai ia e wha leo tua ile le nganga whaftai pulenga TV, pumana, pulenga, i la tuhu ia unanga i le aso ma le aso, e ale tātou pokalame o le kate simo. Ia e masafo i le tapua inga si o tātou tamal, tātou puleanga, so nga ia Moses Vitorio Tui, ia mauna uso staulanga malawa, ia maise le tamaitai sa, mani felela, ia maise fo ia pionga ti a kono, mo la tu wharetua, ia o sunga sosoani mo la tu fatua i ro fa penao no puno wa i ngaruenga le atua so se e kalesia ia taulau ina fa penao na alu mana to upu ia ngata fo ile le fa ngaruina na yo tatu mtu tausi tamama tina ro tapua ia mai tono tatu ai ia pa malo tapua ia ile ngata fo ile tatu pule ang ato lava ia masa mo ato ia ro fa penao na mai mawina tatu pokalame ia nei taimi ia le afa umane tātou pokalame i se tātou talo i le suafu tama le alo mane nganga pa ia whaftai le atua te tonu lama sa e whatasi mai e mātou nei tai au i tā penanga alo ma whanau e tamu whailawa ia wā o onga le kālesia le kātasimo ia whaalau tele lau fiu se mātou tamu whainga e whaapura nisi o vāanga tāu o la mātou sāwaria i le baya sa sidi ia meso nei matu te iai pe lunga o le vaitausanga o le whanga furu o le tāpenpenanga lea Iesu mo lana unanga po lana mission ina ia whapena o na whaataunuina manififia lana tāpenanga pe ona ile whasfu aso o tāpenpena ia lunga le maunga o ribe ia meso furu nei aso lo whamamalu le kālesia surufanga sangato Iosefo le tane Maria ia lo whangia le atua ila tō matanga ruenga meso fo inisi o korisi sangato Iosefo o lo whātau ina nei aso le rātou surufanga ia sangato Iosefo i o le mātou talo lea whātasi ai mare whautua te talo tina pa i o Maria si o ulofa Maria tumu o e kāsia o e ase o e le ali manuia o e finema ia o e sure furo wano Maria pa ia e tina o le atua e tāpsi e mātou ia mai se tātou whamanuia mo sangato Iosefo pe ona whamaruina nei aso i la tōro whamanuina hibip
ngato Yosefoe, tasia mato supaya ngato masilino lo tato surfanga. Ina suapa tamale alo mananga pa ia. Amen. Tato pat-pati mereka pasaya. A o ongol whaatu tuanga Katoliko po le katesimu mo alom whanau po le Savavali malam lama. Whaatalo whaatu ili pa ia mawalunga malmamalo Samoa ma le pule anga whaakipik po Samoa pia ipa anga o le au whaafofonga o loo mai moa ina le nei po le kalame. O le vainga lua le nei se whaapoponga ili po kalame o le kapite po le katesimu o loo whaanga solopea mataita ia se vainga moa mua. A o onga moa so lua vai aso taitasi e le afionga ia pātele Ioani ono mo le lau tele o le au ainga o le atua le e kalesia. Ma ua manatu ai se whapoponga mo le nei lava por kalame o le kapite mo alom whanau. O se whaatou whala inga na mai le taitai le afionga i le ake pikpo le puleanga wha ake pikpo Samoa pia ia mo sese vito liotui pata ua whapitoa mo alom whanau. Ia whaalotoina o ongal whaatuatuanga mo le whanawiti al puleanga po le Savavali malam lama o le taulongolongo i tūpua i le whaatuatua o le malam lama e mauwaa i lo whaatuatuanga o le ale tāua peo le langlongosua mai le ofisa al puleanga i le ngaluenga whaatala lea le kalesia e ala i whaasalango al TV upumana le Divine Word TV4 a pele i tūlau i lunga o Facebook ma le YouTube. O mta upu a mata ia o ongol whaatuatuanga mo le ni vai tau whaai u taua o ongol le ni tausanga wa a mata ina i mta upu wha maalam na maino sakala meta. O se wha manatu i lo tātou tiu te vala uina mai le atua na mai lo tātou papatisonga. O le ioe tō manatu matulai. O le moni o ni wha o sifia ngai le mawhai o na tolo poina le poloa inga ia tātou o atu e whainu umamaso. O se po kalame po o onga mo le whanau o lo ta ua tuai lo tātou wa lofa wha maoni le atua tāsi tolu pa ia ma wha amata ai alom whanau e whiwhia i le upo le lii. Mai le wanglia mātai o mta upu luas fulvalu whai upu luas fuluiva ma le luas fulu e whapea. O le nei i o to o atu e whaino umalava masoo ma papatiso atu i a te ilatou i le suafo le tama ma le atalii ma le anganga pa ia. I o to o atu i a te ilatou i a tausi i mea uma na o whai atu ai a te o tou. Whauta foi o te i a te o tou i aso malava i o lava i le ngata anga o le lalolangi.